Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tengah melakukan live video ini oleh penduduk yang ngamai pian ni kapot. Tengah ngai pian nak kamet basyat baklan bah, kemangaru nak kamet basyat baklan bah. Tengah pedang subhai pi kini subscriber jonga syaka ni ke channel jonga kakdeng jonga ka diri lah akor mor penyang. Dan ngam lakukan nak ai kublaya pi kini support jonga. Pila support yang ngamet bermensim wala pi shibun ki jinduna haki video jonga. Ngakeremen bat ngan lebha haka next video mo ka barang pen miki video nganang de bha te tang ni hi nganang bol tin shoot te haga ni ka video mentang ngamut pan juba pe ki jing kli hi jong pi plus kamu pa te kan ka slam shui ko por ni ya na shikman Ye, shusen hakani ka phone jong biret jong mo te jumpa pe kijing kali dengan dua shwa wajib kan kisham jujma hai macam ni shu kisham macam ai kijing bang macam kita hai na shakmat ya kijing kali ka bani kong. Who is one of your favorite online friend? Yang tang one te nama ngabun ki online favorite friend mo te tang iwi te nama syuban nama kibun bah yang tak mention dia baru kot mah kita te jingli kebar ong ba balik klaim ya video langsung bat yok yang don down ya yok yang di itu iba video lang mak ngamo mention menu tambah anam don down nundum ele tambah ditang ka deba ma iru thai la bun kam mangaro ya bun kam da lap ma i mangangap da lap mangam kadi ka tahi sai ta de mo da we dang tahi okay and then next itena da video jong pi bat iba hot iba itu ba bam pansau bat nga itu balik photo shoot ida si turu tambah itu i kampung kam ma ba idang school like class okay ya no skawe on ini on ngade fan jong pi na du kwa ba aki tiklim gospel ani ngasu tenang ngasu spiha nama nadu por bang aki tiklim gospel hadu mentapik ngalahe kita kipor ngadang kena abha ngari hadu mentamu ini idang dan sabit bat ngai dan di video jana kubreshi bun emo minam dan tiklim shu ban ong kubreshi bun kita support jopina de kipor nadu kisnam al hajar al po tentahi por bang aki tiklim aja apa ya kuwi arja apply untuk aki tu hiti kisnam okay next video kami ong bang sale challenge no about sale challenge with 3x spicy but ba hone marba haga tuka video ko bang ile mukbang bat iba ong bang sale challenge bat iba to 3x spicy sale hi da mat iba mata ida don hashno dalawan bi issue ni ida okay next one silakat muslim kini kecil kali yo bun maham silakat muslim tentang orang sedap artis kan kau berani next ini ong sale mukbang no marwe ngale hi marwe ru kadang tentang kau ngomong mukbang bang ngale marwe oh lah aku betul sale no nang cek mana no marwe kita thank you ma kani kau ong bang kuai ipa jong pi sale video lang no ipa jong se di kampung kami nama ba isong bukam mana kasih dan yang sale haka birthday jong iya napa
Ile vlog bagi tapi kayu ini mah. Dan Lui on miss part yang dulu mata. Miss M, miss bahaya di film. Parlo ki banga training lang hamongan. Berbahasa mata ni la shu jengai no kene konduk shu la. Chis nem tam yang tu. Ni la ya plan hi bani konduk tang ba maki ru kila bun kam temo. Ni konduk shu ngamis pat deki. Ba ya training lang tang shu ya. Tak pik satang bani pun ya text kompuli. Kan yo konduk shu. Neki hinga mis kita mainit kita jangan ini dari bala dari iba itu lagi hinga mis hai kita kira lagi mis hai ngan ma baca teks yang hinga mis palat ya yang saya tunduk di tarai hati benai September Oktober itu yang saya pun ini sih saya esok jangan ada tunduk ya kimo okay the next video oka the next question screen ha ki video jom kisah skenario bershibun ban yang senang dia bahas isu tip mo ba ngapun ha ki jina ki video di taruh di on screen dan bershibun yang senang dia bahas bershibun. Okay, next. Juta skincare ayu. Ngaya tu share pi ngam juta skincare ayu pi yam bi kedulu. Ngam dire ba belum ai kom kiwi ngam tak ada skincare ngam. Sunscreen ru asa tang taruh tang badan hu tu mesti tahan deh. Ngam nak biang ba em. Next step dan ngam ju le long tu ngam tin hoi dan kam hoi ngam ong bam dan kam hoi ba kin. Skincare handai. Ngap pat mo em ngam ju dan kam pi pat borot pi dan kam ni mah. Okay, next question. This action again. When on action there, when you should an action, when your boss should have an action. Tiếp tục salah nu Thái ngam đam nang hết bạn đừng mất trong cái từ cái gospel để phía ikan nak di Thái dan aku ni di dalam nang Thái. Om dia dah Thái yang đam nang. Okay, next question. Pi jorong bahamu. Ngam jadi berjorong adu kata-kata. Tambah ngam tip ngadeng lingkot em jong em syubiak ngasubiak Thái ngasubiak. Kalau shibun mat le ong jerong ni ini bimah mengajarkan. Makin next question kan tentang ayo ji pi membin bat papa pi chin dawai kamat capai dakar ni I ong da tin ngosan di ong ba I yang amanin bang le chin dawai ba ipa ba I le rai bang krat minam de ban le rai ni rong de pra brio hi mo ba le ni le rai mo ni kran ni ko ya ngaruh dari I pi dari ki pi kran bek ba kran bek mo di bang kran bek mo ni itu bin bin mo ada ni kran ni Egyptian di bang kran bek. Okay. Next. Email IPA i-support ni Amba pila YouTube. Email IPA i-support bahag. I-support the email ni ong nga na duman siya pasang ni YouTube mo na mabang sitong haying tamo. Kawai ru ngaklan bam hang kan ikon tu ti ong ni YouTube to mo. Should comment kum tu om de patang susi ibre should YouTube. IPA ru support bahada mo ong ni dan tam kita ru am i-support bahag IPA ru. Paro si parane kibahin jungki parok chong apa tu support ang bukan ini. Okay, next question ongba upa pi but pi jide churat ini lo de intention ni mo ongba ipa but ngai ikop ide churat ya ipa but manga ikumba shipara ya bon kibru ki ong ngai shu tong kumba sero kadur ma ba ni chu ha pa ipa jun isa na bahana ta ni atau bagi jeng kita sudah sibuk mak si ong bang di separate ipa. Okay, next question.
favorite restaurant jong pi hashnong jong pi hashnong jong ni favorite restaurant jongan kadua naram pepi itu kabangan restaurant maroi kadua favorite restaurant jongan adu dan chana mazam menchuang anak nga nama kali favorite tu udan utu ramen noodles kampang mai tu awu restaurant ngam julek hang tu favorite restaurant jongan kadua. Okay, next question. Pindai photoshoot dia nganu. Pindai photoshoot lah. Pindai dia ngilu lah. Strategi ngatai. Pindai mawai skin. Buat sikit mo ya ta. Vlog bang pindai mawai skin. Pindai photoshoot dia tu. Pindai dia mati iba. Pindai photoshoot lang mo. Kada siya mo flatter li. Kani kawe ong ba. Da pilih restoran. Da pilih try da pilih restoran tuju order ini. Nakatang tu ramen noodles, momo, drumstick, vegetable. Kita bidang alih pesan hanggang kita. Yang junang ban itu nga kan kita hiji bang maju order untuk sepenat ha. Okay, next orang bang tuju kita kat nu bejimen. Maju ke sunsteng man kesat mungkin di sunsteng. Mungkin sejak kan sejak kita okay sunsteng. Ngaji cinta ini tambah ngaji buat bagi step nama bang something kami mo bagi step ngaji buat something nanti lihat kawi ke video bang my daily life mo nanti pun ini ada bang ada banding yang saya lihat video kerana ini lihat video jadi orang bah masuk mud banlong Holy Spirit Conference jauh pastor yang ini kedua mo hoi kan yang kenika Holy Spirit Conference kan yang Julai Arposan Akundu masa ikenduk baik mah baru di bawah tu ikenduk ini kan itu di banyak kan jangan ada di banyak kan baru baik masa ikenduk sudah cuan ni ikenduk kan. Okay, next question. Dan kan ngej para bidang lain ngej para mangan kong itu iba ya video bat kenal tu itu iwe bagi dan lain buat itu iwe ipadang ngerit itu curang bat iwe kentai mangan kong. Okay, jadi ni orang bang ngaladan samla ladang atek siki purify ni em tangkum parlok ya sama lajong tangkum parlok samla jong indom lada piadan sama ada sama jong piru indom em nganam reply dengan si tengah kum kata rajin ngong mo ngam kum nganam si tengah dia kata mo but piru piru dia habak padang sama admin dia dan teks dia hoi tapi film on nili mo handai danga patem kan kuat dan bangun kum tamu piru dan di bangun orang yang di bangun kita. Okay, next. Okay, when orang kat muslim kuat ya thok kata te ngam tik shumo muslim dari hangi ubru te don dik mo orang kuat kata yang bangun tik ya di mo handai hajin kuat juni te hajin kuat jung tarai like how like way bentuk ni ya kuat satu hajin kuat jung ini pakai kita. Okay, kini we orang subhat se saat film yang berpasal tanya. Okay, dari orang pastor dengan te orang juga dini ada ni saat film yang te saat film mo saat yang bagi dan orang jangan ni action atarai. Okay, next orang anda minai langsam lah dengan teks para loken tibiang tarai hati hatu cheat em kata kami di mo cheat ni em long nanti anda ada sama dengan teks itu piru ada kada sama teks itu di cheat tambah kan suka kino kan nanti kajing suka nak dan ni tentang hangat ngalung kunta yang teks saat itu. Okay, kami kawin jingkili ka bang yo bun ba kan jingkili aba ang si balang yo
balang press bikinan. Coba mo macam tu. Okay. Don em kita keren beng di video jong kita keren bonjak. Kita keren beng di don mo. Don kita keren tang ba ngam ju reply ngam ju ong haba boro ubreu duna ada ki pendek kita jundu na jonga ngakemen nang bangan nang pande abha ada ki keren 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 ko mo kumuro ngam song ada ki keren ka bawen de ru ngam song nang bangan kita anam dan ti ru banam keren dan de ki keren de ngam de kita ngam ngam dan ki ngabe ya ki ah ngam ki ro sha jonga ni amero radau hapan shu ya bisa kemat ka bade ka ba kemen ni akhir dia Hatu da anam dan nang support sangya no ni kom ngan sangya nama ba pi da support kat ni pi support de na pi na support ba pi on ba dan support pi de nang support jana no ngam le de ke ngam de mo ya ka tambangan apa susi ba pi nang support jana kata okay next Dalam ya question mo di tangki next mo ki parajonga ki itna bhai ki video jokne ani suspin hale ismo okan do bhai ki parajong ki namaga nakti ki den bon ki tna video jonga nos masuk I hate rada de ki tna ber do le so ko bha ko shibone ki parajong mo ki da video jonga kita next is boyfriend jonga urun ko shi kani ke tanong Ngano su tanate nga kwa te ba kindan crush mo ka haba ga dan pamah din kwa tang ba pin support nga sipit nga pin support ni ai min tin nga di on min di pa te hadu banda dan crush mo tapi susi bu ya ka relationship jong kita kana fresh eh okay next mo ya PM boro-boro ki kwa ban yang parlok dai bul kin yore nama ba aba nama kin yore ban plus tapi nama la gua ba ki parlok Pigno support jonga ki parlok jonga te ki parlok jonga nga keluar di banyak parlok nga di parlok jong ki parlok jonga ada kan pigno support UM yang koi shi mo ye kan mo di parlok jonga di parlok tidak ban kam nga di parlok jong ki dong nga mo kamu okay next question do you highlight your Bible? Can you show please? Hỏi nga highlight Bible là có ý là ý đúng không? Mình phải huân về cái bậc quả. Nga highlight nga decorate baru ya Bible page nga sama ha. For your EM ki highlight dengan cuman ikan. Nga highlight itu. Dan nga highlight ki important point kan. Mo. Untuk dan pun haba nga highlight ngam la ada pen indut dan bangan kat bang hala mo. Itu. Dan kala itu ini dan kemiru mo. Nah, saya pilih itu ni dan kemi. Okay. So, next question ang kumu I pastor thamyang mo kumu I pastor thamyang ipoi ong pi ban ak to ka film mangi bat pastor thamyang em nga long ikfa ba jam sim jonga na mana do man chuan na sam pastor thamyang mo kata jing ban jam sim dan
Ifun kenyangai ong dini ngaran kam ong chong fin iju ong yang dulu dan dangale ong ba me akun atau long me ong kate haba ngamne e bas ni temo kadai ba kalong ba ni ba kan ka film ki bu ki yo jin pa ki yo jin ka ku shi bun ba yang ko ngo bi ong yang di patai ki yang ke ni ka film kan di pang ukun ma di kan ka rom da pin long pun na ti ong oi kan ka ba ya ikna ro le yo mo kadai bang kalong ko story ke bang al drama kon tu Teron ni ada lonta kan saya lonta kan nama ni itu Islam kan no ya long kung bahayin kan ya bahayin akan mencium kan kalau lonta kan. Okay, kami ke last question. Apa mi dahlia to become popular with celebrity play kendu lu makna. Ami dahlia to become popular. Itu kendu no macam aku nggak sama thay become popular kami saya. Nomor bam, bat ko ha sumarong ha, ni po kendo po bang yang training ha, mau ngam nomor bam, ni dan ke ketutip untuk show, ni like hantu hol tentu de one vice president of India ru, de nang tu ni ia kondat hantu, ni yok koble ru nomor bam one sida kashim jengi, de ni yok koble tentu, yo i markmat, tapi orang seman yang ni ki ba video pate cung chu wan pha tu hi wan pha nga shiyo ndo hayung dap snem jong nya wan pha man pha pan hayu tho parlok tu yo ekran di balai ha mat mat lai tang ta hi ka video kor pon aku tu tangkat ni hi dengan bab nak semua yo syuk ni akan kut mai ka video ni hi ka video kor pon aku bokor na kai ka ngabun hi ki jawab jong amo ki ba dang duna lewat song e asutu na try pisu tu di tek lihat dan tangkat ni hi aku no like kita dengan video sebab share subscribe bye see you next video